Kulumali Shabile Sili Kakwa Jesucristo, Jose Baon San Juan. Tohanak li Jesus kishjere. Relik chikyal ni jere. Ani inkana numek sa lirokepa lishkorale bikarner sa halam panchik na akek na takek ut na piskok chisa. Aan akel utak kamsine. Aut linaok sa li okebal aan akakalyong re bikarner. Lah ilol okebal na teok chiru ebli karner ne kerabi lish javshkush. Utaan as pokep lish karner rikin lish kabaek ut na resieb chibek. Ut na kakrisi chishkunileb lire kamol penak na shik chiroeb. Ut ebli karner ne keshtake spanak ne keshnaw rabinkil lish javshkush. Abanan inka teshtake hunak li inka ne keshnawru. Elilik panchik teshpano chiru spanak inka ne keshnaw rabinkil lish javshkusheb li khalanebchik. Di khalkhokil ru atina indi kishjeli Jesus re. Inka keshtawru. Hokanak li Jesus ki atinak li chikrikine. Relik chikyal ni yere. La indi rokebaleb li karner. Chishkunileb li shekulung shpenkwa chiku. Ane bak el utak kamsineleb. Apan inka she abik shpaneb li karner. La indi okebal. Anita ok sa inkaba kolpilak. Ta ok ta el utishtaw shkwa. Lak el kakuyel kak kamsing ut sachok narach naknachalk. La in shinchal krenak te kwang shkyuam ut ta kwang chinung takenak. Ratin likakwa